Bošnjak se rađa i ostaje Bošnjak. Bosanac nije narodnost ili nacionalnost jer Bosanac i Hercegovac mogu biti Bošnjaci, Srbi, Hrvati ili pripadnici bilo kojeg drugog naroda koji živi u Bosni i Hercegovini. Takozvani akademik kojeg plaća Sanu kako bi razjedinio Bošnjake tvrdeći da se na popisu trebaju izjasniti kao Bosanci služi projektu Sanua da se broj Bošnjaka smanji na narednom popisu. Uz to kogod se bude pisao Bosanac, oni bi tada bili svrstani u kategoriju ostali jer Bosanac spada u tu grupu. Znam da 99% vas tog samoprozvanog akademika iz Crne Gore ne ferma ni 1%. Ja samo želim da vas upozorim, bio i ostao Bošnjak.